Kao bomba odjeknula je vijest da je nekadašnjem učesniku Zvezda Granda Jasminu Hasiću iz Srebrenika dijagnosticiran tumor na bubrezima koji je prije 15 dana operisao u Turskoj. Njemu se u opštoj bolnici u Gračanici 15. novembra 2021. zdravstveno stanje naglo pogoršalo, zbog čega se na društvenim mrežama sprovela akcija prikupljanja krvi, koju su se u velikom broju odazvale najprije Jasminove estradne kolege, pa onda i svi drugi. Srećom, krv je brzo prikupljena, a njegova supruga Jasmina oglasila se na društvenim mrežama i istakla da je zahvaljujući brzoj reakciji ljekara i ljudi koji su dali krv, pjevač za sad u stabilnom stanju. Dragi prijatelji, prvo da se zahvalim za svaku poruku, toliko ih je da ne mogu da stignem ni sve da ih pročitam, niti da se pojedinačno zahvalim. Hvala za svaku lijepu riječ, za riječi podrške. Pitate me šta nam treba, reći ću vam, ništa za sad i hvala. Najviše nam možete pomoći je ako dolazite u našu apoteku i sve što vam je potrebno tu i realizujte, jer radom možemo sve, samim tim nam najviše pomažete. Jasmin će biti dobro i sve će biti iza nas, naglasila je njegova supruga i apelovala na ljude da ne nasjedaju na akciju prikupljanja novca za pjevača koja je pokrenuta sinoć. Jedna od pacijentkinja mi je upravo javila da se skupljaju pare za Jasmina. Molim vas da ne nasjedate na to. To su prevaranti. Niko ne skuplja novac u njegovo ime. Dovoljno je što nam se ovo događa i jako me rastužuje što se pojedinci u svemu ovome bave prevarom. Mi se ograđujemo od ovoga što sam napisala i molim vas da nikome ne dajete novac za Jasmina jer to nema veze sa nama, napisala je Jasmina. Oglasio se i Jasmin i potvrdio da je dobro. Hvala vam svima od srca za odziv i da opet napomenem, svaki vid prikupljanja novca u moje ime nema veze sa mnom. Ne nasjedajte na te humanitarne akcije, naglasio je pjevač na svom Facebook profilu. I mi Jasminu želimo što brže ozdravljenje i povratak na muzičku scenu.